Ndisatsho-ke ngesathi bazalwane, ndibonge ithuba, ndibonga uNkulunkulu nasemva kwemini ebusuku nje usalungile, uthembekile. Ndiyabona ke ukuthi la maza omoya namhlanje awavumi, ayala ukuthi ndingene. Network is so bad, ngeyona ndlela imangalisayo. Kodwa ke owona myalezo ndinawo ukuthi uThixo ukhona, futhi uThixo ukhona, ekhona nje uyalalela futhi aphendule umkhuleko wabantwana bakhe. Ngoba eyona nto bengiyivela ukuthi iBhayibhile ithi okuzelwe nguye kuyalinqoba okanye kuyaloyisa ihlabathi. Sisazoya kwi-festive, sibheke emakhayeni, funa sikhumbule okanye sazi lento ukuthi sizelwe thina, haleluya, asizelwanga nje ngegazi nenyama nje kuphela, kodwa ke sizelwe nongokwasemoyeni, sizelwe futhi kabutsha ngokwentando kaThixo. Ethi iBhayibhile ongayena bangasindiswa bonke abantu bafikeleleke ekuyazini inyaniso. Impilo ke yokuzalwa kabusha ukufikelela ekuyazini inyaniso, ngoba uma ungazelwanga kabutsha, ungazelwanga ngamazulu, kulapho inyani yakho iye ingabikho ngokupheleleyo, noma ikhona nje iba ligcuntswana. Kodwa iBhayibhile ithi kumele ukuze umuntu azalwe kabutsha. Siyayibona le nto ukuthi by uNicodemus uza kuJesu uthi, ngingenza njani ukuze nami ngisindiswe? UJesu uthi kuye, ungakhange uzalwe kabusha awunakumbona umbuso kaNkulunkulu. So ngamanye amazwi, ekuzalweni kabutsha, haleluya, there are izinto kufuneka uzibone okanye there are things ekufuneka ungene embusweni kaNkulunkulu. So iBhayibhile ke ngoku iveza ukuba uma sizelwe kabutsha, haleluya, siluhlanga okanye singabantu abayinqobo kuNkulunkulu, haleluya, sizelwe, haleluya, ukuze sibonakalise okanye sivakalise amandla akhe, sivakalise ubukhona bakhe uThixo wethu ezintweni zonke, haleluya. But ke kunalento yokuba njengoba sizelwe kabutsha, doesn't mean ukuthi yonke into izoba smooth, yonke into izoba lula, yonke into izawuhamba ngokwendlela thina esicinga ngayo nesiyiplana ngayo. Ngoba iBhayibhile ithi zonke iingcinga zezomntu, haleluya, kodwa impumelelo yazo zonke ezo zinto isesandleni sikaNkulunkulu. So kubalulekile ukuthi ewe ube unazo ii-goals, dreams, yonke loo nto leyo ube nayo, but ukhumbule ukuthi zonke uze ziphumelele ezi zinto, haleluya, kusecebeni likaThixo ukuthi zonke zenzeke. Some of them azingekhe zenzeke ngokweli xesha okanye wena ngokwale timetable okanye ngokweli xesha wena uzibekele lona ngalo. Kodwa eyona nto ndifuna ukuxelela yona, noba zingenzeki ngokwale ndlela okanye ngokweli xesha wena ulicwangcisayo, loo nto ayithi uThixo akakho okanye uThixo ukulibele. UThixo ukhona, qha ufuna nje ukuthi wena nje ube kanti uzalwa kabusha, haleluya, uphile impilo yokukholwa, haleluya, uphile impilo yokwazana neNkosi uJesu, haleluya. So owona myalezo endiwuphetheyo ebusuku nje ukuthi izwi likaThixo lona lodwa linamandla, lona lodwa liphilile, lona lodwa liyakhulula, lona lodwa liyinyaniso,
haleluya, liwububomi lingekho, haleluya, empilweni yomuntu nawuphina, because kwasekusekweni kwephakade uNkulunkulu wakunyulela. iBhayibheli ithi kwasekusekweni, awazi ukuthi kwasekusekweni uNkulunkulu waninyulela ukuthi nibe ngcwele, niphile ngokwempilo yakhe, haleluya. So ayompazamo ukuthi xa uthe wazalwa kabutsha wawumntwana kaNkulunkulu, kufuneke uphile impilo engcwele, impilo yokukholisa uNkulunkulu, impilo yokuhlala elizweni kaNkulunkulu, impilo yokwenza intando kaNkulunkulu. Noba sowuphakathi komphakathi kodwa wenze sure ukuthi uNkulunkulu uyaziwa, uyamazisa, haleluya, ebantwini, abantu baqonde, abantu babone ubuhle bukaNkulunkulu obukhona obuphilayo phakathi kwakho, haleluya. Ngoba sizelwelwe ukuze sivakalise, haleluya. iBhayibheli, izwi likaNkulunkulu liyakhulula kwababoshiweyo. Kukhona abantu ababoshiweyo, kodwa uma sifakaza, singqina, sibaxelele ukuthi nathi sike sagqitha ezintweni, nathi sike sahlangabezana nezinto, kodwa asikumbonanga uNkulunkulu esiyekela, haleluya. So sikholwa loo nto njengoba siphila nje, sikholwa sisiya enkonzweni imihla ngemihla, sikholwa ukuze sihlale ebukhoneni bukaThixo, sihlale entandweni kaNkulunkulu. Ngoba bengitshilo ukuthi kwasekuqalekeni, ithi iBhayibheli, kwasekusekweni kwephakade uNkulunkulu wasonyulela ukuthi sibe ngcwele, siphile ngentando yakhe, siphile ngokwecebo lakhe, siphile ngokwendlela yena asicwangisele ngaso ukuthi siphile ngalo. Namhlanje yingako ke iveza lento ukuthi ithi iBhayibheli, ukuzelwe nguNkulunkulu kuyalohlula ihlabathi, haleluya. Ayikho ke into yokuba xa uzelwe nguNkulunkulu ubonakale njengomuntu, haleluya, xa abantu bekhala emhlabeni nawo ulinganise, ngoba izwi likaThixo lithi amandla okuphila nokufa asencamini yolwimi lakho. So njengoba sizelwe nguNkulunkulu, iBhayibhile iveza ukuthi ngokuba bonke okuzelwe nguNkulunkulu kuyaloyisa ihlabathi, haleluya. Sikhona ehlabathini, haleluya, but eyona mandate kaNkulunkulu ukuthi njengoba sizelwe kabutsha, siloyise ihlabathi. Ukuloyisa ke ihlabathi, ithi iBhayibheli, musani ukulithanda ihlabathi nezinto ezikulo, nezinto zalo, haleluya, singenzi ngokwendlela, haleluya, ihlabathi elenza ngayo, haleluya. Singalandeli indlela abanye abantu abaphila ngayo ehlabathini, silandele yona, haleluya, but silandele indlela kaNkulunkulu, ngoba uthi konke okuzelweyo nguThixo kuyaloyihlula ihlabathi. Lulo ke olo uloyiso olokuthi lokuba siloyise ihlabathi, ukukholwa kwethu, haleluya. Siloyisa ngale ndlela yokuba siyabona abantu, they don't believe kuNkulunkulu abanye, haleluya. So whereby thina sikholwa ngokupheleleyo kuNkulunkulu, haleluya, babone ukuthi abantu, no, ukhona lo Thixo, haleluya, futhi lo Thixo uyaphila. Siyabona iimeko zabantu, uThixo uyazitransforma, haleluya. Sambona uThixo ukuthi uyabaphakamisa abantu bakhe, haleluya. Incwadi kaJohn ke lesithetha ngayo, 1 John chapter 5 verse 4, ithi konke okuzelweyo nguThixo kuyaloyisa ihlabathi. Faith is a victory, haleluya. Xa wamkela ukukholwa, haleluya, okanye wamkela uYesu, haleluya, okanye xa ukholwa ngokupheleleyo, haleluya, uyohlula, because wena njengoba ukholwa, haleluya, awuhlali okanye awenzi njengabantu, because abantu there bakhona izinto abakholelwa kuzo, haleluya, izinto abazethembayo. Kodwa wena xa ukholwa kuNkulunkulu, ithi iBhayibhile, ukukholwa kukukholosa ngezinto ezingabonwayo, zingezikho, haleluya. Uye ukholwe ukuthi njengoba uKristu Jesu wafa wavuka, haleluya, ukholwe ukuthi nakuwe uvukele wena, uvukele impilo yakho, haleluya.
noba usathana ekufuna ukutsalela ukudonsela kwelakhe icala, kodwa wazi ukuthi njengoba ukholwa, haleluya, iBhayibhile ithi you are a victorious, you are a overcomer, haleluya, you are a overcomer, haleluya. So iBhayibhile, whatsoever that is born of God overcome the world. So xa uhleli uphila ngokwentando kaNkulunkulu, ithi loo nto leyo zizawufika izinto, but you will overcome. Zizawufika izinto, you will overcome. Uma ningakwenzela umzekelo nje omfutshane, iBhayibhile xa icacisa phaa ngohlanga luka-Israyeli, haleluya, ithi babesebenza kanzima, bedonsa nzima, haleluya, kwambe umsebenzi ababewunikwe eJepheth, haleluya, yayingumsebenzi onzima, bexovisa izitena, besenziswa yonke into, bezizigqila, haleluya. But listen here, kuyo yonke loo nto yabo yokudonsa nzima, haleluya, yokubulaleka, uNkulunkulu wenza icebo, haleluya, lokuthi no, angekhe ndi-enjoye ukuthi ndibone uhlanga lwam, ndibone abantu ababizwa ngegama lam, ndibone abantu abandethembayo bentyumpantyumpeka ebunzimeni, haleluya. iBhayibhile make a plan uNkulunkulu yokuba athethe noMoses, haleluya, ukuthi Moses, I know, haleluya, ukuthi wena ungoyena muntu, haleluya, endinothi ndimthume. iBhayibhile uMoses ngoba yena wayejonga i-capability okanye ubuyena ukuthi ndisomncinci kanje, haleluya, ndingulo mntu mna ungakwazi ukuthetha, haleluya. Uthi uNkulunkulu no, asinguwe, haleluya, ozawuthetha, haleluya, ndim ozawuthetha ngawe, haleluya. Uthi uMoses, okay, I understand ukuthi uyangithuma kwaba bantu, haleluya, but xa bendibuza ukuthi ngubani lo ungithumileyo, uthi uNkulunkulu, okay, nalapho uzabaphendula ukuthi undinguye endinguye ungithumile. Ngamanye amazwi, uThixo wayekhona, uThixo okhona, uThixo sezoba khona, nguye lo undithumele kuno ukuthi undithumele kuFaro, ukuthi uFaro anikhulule, akhulule abantu bam, haleluya. So nawe ungakhangeleka ingathi izinto eziphezu kwempilo yakho azikhululeki, haleluya, okanye ubomi bakho bunzima, haleluya. uNkulunkulu ubeke amazwi ukuthi impilo yakho ayingeze ihlale njalo, haleluya. Ubomi bakho abangekhe buhlale kububomi bokutsala nzima, ibubomi bokubopheleleka, ibubomi bokuthi uthi noba ufuna urakela phambili ebomini awuboni ngathi awuyindawo. Kodwa iBhayibhile ithi okuzelwe udinga, mhlambi ikhona into, haleluya, oyidingayo ukuthi uyenze right, ukuthi uzalwe kabusha, haleluya, uzalwe uThixo, uzalwe lizulu, haleluya, uzalwe ngekwendlela kaNkulunkulu, ngoba okuzelwe kuye uThixo kuyaluhlula ihlabathi. Noba zifika izinto, noba zifika zingakanani, zifika phezu kwempilo yakho, kodwa xa uthe wazalwa kabutsha, wazalwa ngamazulu, wazala phezulu, haleluya, you will overcome izinto zonke ezikufikelayo, haleluya. For whatsoever is born of God overcome the world, haleluya. So kubalulekile ukuthi njengoba sikholwa impilo le yethu, haleluya, ibe yimpilo right, ibe yimpilo yokumesaba uNkulunkulu, ibe yimpilo yokuhlala ezweni likaThixo, ibe yimpilo, ithi iBhayibhile, musani ukulithanda ihlabathi nezinto zalo, haleluya. Uthi noba uyaphila, haleluya, but wenze sure ukuthi ihlabathi eli, haleluya, awenzi njengoba lisenza, haleluya, haleluya. Ithi kule ndawo, uma sifunda kwincwadi yeRomans, ndikholwa kuthetha ngento evakalayo, Romans chapter 12, haleluya, verses 2. Ningalingisi leli lizwe, kodwa ingqondo le yenu, haleluya, ihlaziyeke, haleluya. Ningalingisi okweli lizwe, kodwa niguqulwe, haleluya, ukucabanga,
niguqule indlela enenza ngayo, haleluya, niguqule ingqiqo, haleluya, niguqulwe izinto indlela uThixo nimbona ngayo, ngoba ukukholwa oku kukuguqulwa kwengqondo, haleluya, ukukholwa oku kukweyiseka, haleluya, bubukho bezinto, haleluya, ukweyiseka kwizinto ezingabonwayo zingezikho. So eyona nto ndiyivezayo ukuthi namhlanje njengoba sikholwa kuNkulunkulu, iBhayibhile ithi we must overcome the world, haleluya, masiloyise ihlabathi, haleluya, masingalinganisi. Ithi anazi na ukuthi kwa even imizimba yenu yitempile kaNkulunkulu omiyo umoya wakhe ngaphakathi kwethu. So njengoba sikholwa nje uNkulunkulu kunomoya wakhe, umoya wakhe awudiphozitha apha kuthi ukuze sikwazi ukuthi noba siyacinga noba siyenza kodwa singenzi njengokuba ilizwe lisenza, but senze ngokwendlela kaThixo, haleluya. Ndivezeke ipoint yokuthi njengoba sikholwa, iBhayibhile ithi for us, haleluya, to become the overcomers, haleluya, sidinga ukuthi sisuke okanye sikhwebuke, haleluya, kwiindlela ezingezizo, haleluya, ngoba iBhayibhile ithi isono siyayithintela intsebenzo kaNkulunkulu. So ngamanye amazwi xa singakhwebukiyo, haleluya, kwiindlela ezirongo, haleluya, kwi-sinful life nature yethu, haleluya, yobuntu, haleluya, even if uNkulunkulu ufuna ukusiza okanye ufuna usebenza ngobomi bethu, akakwazi ukuthi asebenze ngendlela afuze ukuthi usebenza ngayo. The reason why engakwazi ukuthi asebenze ngendlela ekufuze ukuthi usebenza ngayo it's because thina ngokunokwethu, haleluya, siphila impilo yokungamesabi, siphila impilo engeyiyo, haleluya, impilo double minded, haleluya, sikhona ezweni, haleluya, sikhona nakuThixo, haleluya. Ngamanye amazwi ke ngoku uNkulunkulu eveza ukuthi whatsoever that is born of God overcome the world. So ukuze wehlule, ukuze unqobe, haleluya, you need to be born of God, haleluya, you need to be born of above, haleluya, you need impilo yakho uyinikele ngokupheleleyo kuThixo, haleluya, uhlale kuNkulunkulu, uhlale umethemba, haleluya. Another thing, another point, haleluya, so immediately, haleluya, usiyekela impilo erongo, haleluya, impilo yongakholwa, then continually siba yile nto uNkulunkulu afuna sibe yiyo. Ngamanye amazwi siyaqhubekeka, si-overcome, haleluya, siyaqhubekeka, continue to trust and to believing in God, haleluya, ngoba siphumile kwimpilo yelizwe, haleluya, siphumile kwimpilo yokufuna ukufana nehlabathi, kodwa siphila ngokwempilo uNkulunkulu asidalele yona, ukuthi okuzelwe nguThixo kuyalohlula ihlabathi, okuzelwe nguNkulunkulu kuyalohlula ilizwe, haleluya. Siyazi ukuthi some people up there, haleluya, abantu bafuna uphila two impilo ezimbili, haleluya, impilo yokukholwa nempilo yokwenza izinto zangaphandle. Ayenzeki kanjalo, haleluya, it's not an error, haleluya, into yokuba ufuna uphila impilo ezimbili, haleluya. Eyona mpilo uNkulunkulu ayifunayo ukuthi siphume esonweni, haleluya, siphume ekungenzeni intando yakhe, siphume, haleluya, ekuthandeni nokufuna ukuthi sithandwe lilizwe. Ithi ke ngoku point number 2, God has called us out of the world and separate us to be his special people. uThixo usibizele ukuthi siphume at all ehlabathini, haleluya, and uThixo usibizile and usonyule, haleluya, ukuthi sibe ngabantu abaspecial. We are, iBhayibhile ithi uThixo usibizele uba sibe a chosen generation, siluhlanga olunyuliweyo, siluhlanga oluyinqobo, siluhlanga olusenhlizweni kaNkulunkulu. uThixo mayebona, mayesijonga, haleluya,
mayejonge ehlabathini, haleluya, ubona abantu, haleluya, anothi abathembe, ngoba siluhlanga uThixo alonyulileyo, singabantu abayinqobo, haleluya, sisisizukulwana eso uNkulunkulu afuna ukuthi sibe siso. Kodwa asingekhe sibe sisizukulwana okanye sibe luhlanga, ndiyambona, amen, haleluya, glory to God. uNkulunkulu asingekhe sibe luhlanga oluyinqobo, haleluya, uma siphile impilo yobunuku, haleluya, impilo yokwenza njengoba ihlabathi lisenza, haleluya. And iBhayibhile, what I like, even uThixo uYesu xa ezawubethelelwa okanye ezawushiya eli lizwe efela izono zethu, iBhayibhile ithi, uthi kubafundi bakhe eyothandaza, uthi ngiyabathandazela, haleluya, andithandazeli Nkosi ukuthi basuswe ehlabathini, kodwa ndifuna ukuthi ubagcine kulo ihlabathi eli likhohlakeleyo. Ngamanye amazwi, wayeyazi ukuthi emhlabeni, haleluya, njengoba yena naye, haleluya, edibene nobunzima, edibene nezinto, haleluya, nathi, haleluya, sizodibana nezinto, haleluya, but ezi zinto azizinto ezihleliyo for permanent, haleluya, azizinto futhi ezikhona to harm and to kill us, haleluya, but ezinye izezinto zikhona ukuthi to make us strong, haleluya, elukholweni, and ezinye izinto zikhona ukuthi zisomeleze, zisiqinise, haleluya, zikhuphe, haleluya, le nto uNkulunkulu ayifunileyo. Kukhona something, haleluya, kukhona izinto uNkulunkulu azibekileyo, kukhona izinto uNkulunkulu afuna zivele, zidevelophe, haleluya, empilweni yethu uma nje thina sihleli kuye, sihleli ngokumethemba, sihleli ngokuhlala elizwini lakhe, sihleli ngokumesaba, haleluya, singenzi, haleluya, noma kanjani, haleluya, but senze ngokwendlela yena afuna nasifuna senze ngayo, haleluya. Ithi ke ngoku, God has called us out of the world, haleluya, sibizile siphume ehlabathini, haleluya, haleluya, siphume kulo ihlabathi, haleluya. Siyabona izinto ziyenzeka ehlabathini to show that asibizelwanga ihlabathi, kweli hlabathi linje, haleluya, but sibizelwe kubomi obungaphakade, kubomi uThixo abulungiselele thina, sibizelwe kubomi bokuphila okuphakade. Uthe uYesu kayithetha kwincwadi kaJohn, uthi, I have come so that we have life and have it more abundantly. Usibizele ukuthi sibe nabo ubomi, haleluya, futhi sibe nobomi kuye ngokugqithiseleyo, haleluya, sibe nobomi kuye ngokugqithiseleyo. Apha kweke kuvesi 6, haleluya, phaya uthe le ndawo ndigqiboyithetha ukuthi God has called us out of the world, haleluya, and usibizela ukuthi sibe ngabantu luhlanga oluseparate elizweni, haleluya, olu-chosen. Ncwadi kaJohn chapter 17 verse 6, nakwincwadi kaJohn chapter 14 verse 16, haleluya. Ithi ke ngoku, faith is a victory that overcomes the world. The reason why faith is a victory that overcomes the world, hallelujah, hallelujah, it's because faith binds us, hallelujah, to Christ, who is the one, who's the great victory, hallelujah. Noba babembethelela becinga ukuthi ngeke avuke, ngeke aphile, hallelujah, but even Jesus, hallelujah, is the great victory, hallelujah, wakohlula ukufa, hallelujah, walohlula ihlabathi, hallelujah. So nathi njengoba sikholwa, izwi likaThixo lithi sibizelwe, hallelujah, to overcome the world, hallelujah, to overcome the world. Siphume esonweni, siphume ekuhlaleni kwimbutho zabagxeki, hallelujah, ku-criticizeni, hallelujah, ekuhlebeni, hallelujah, moneni, hallelujah, kumakratshi, hallelujah, ukungaselebrate abanye abantu xa bephumelela, siphume kwizinto ezinjalo, ekuthetheni kakubi ngabanye abantu, umonelana, zonke ezo zinto, haleluya. Yona nto uNkulunkulu afuna ukuthi kuphume iziqhamo zokholo, haleluya, uthando,
haleluya, ububele, intobeko, ukuzeka kade umsindo, ukuzeyisa, haleluya. Siphume kuzo izinto endizibalileyo ezenza ukuthi uNkulunkulu ubuso bakhe abufihle ukuthi ibe ngathi akekho ngoku ekhona. Ngalo mazwi ndithi enkosini kuni nonke enithe nathatha ithuba lenu, nathatha idatha zenu. I know ukuthi irand iphezulu kakhulu, everything is expensive nowadays. Kodwa-ke ndiyabulela ngokungazenzisiyo ukuthi nithathe eli thuba nancama idatha zenu ukuthi nilalele lo myalezo obalulekileyo. Ndiveza ukuthi-ke usaya ekhayeni, haleluya, usaya kuloo ndawo uzochithela kuyiholiday yakho, haleluya, wazi ukuthi you are overcomer, haleluya, you are a chosen generation, haleluya. Ongaphakathi kwakho mkhulu kunosezweni, haleluya. Don't allow, haleluya, ukuthi ihlabathi limanipulate, haleluya. Don't allow ihlabathi ukuthi lingcolise, haleluya, lento uNkulunkulu akubizele yona nalento uThixo akudalele yona. Wena udalelwanga nje uba uphile udle, haleluya, but eyona ncasa yobomi bakho, haleluya, is to serve uNkulunkulu ngomzimba, ngempilo le yakho. Le nto siyibona kahle even uJesus, haleluya, wena elapha, haleluya, uthi endikuzeleyo apho ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe, haleluya. Ndenze intando kaNkulunkulu, not eyam, haleluya, but eyakhe. Abantu aba-understandi ke mayesitsho ukuthi ndikhona for intando kaNkulunkulu. Nathi uNkulunkulu esidala ehlabathini, uyalazi ihlabathi kukhona izinto ezingakholelwayo kuzo, haleluya. More special siyayazi abanye abantu they are antichrist, they don't believe in God, haleluya. But bayayifuna loo nto. iBhayibhile ibekile elibala kwincwadi kaTimothi uthi ke kwazi ke oku ukuthi ngemihla yokugqibela abantu bayaba ngabantu abazithandayo. We see outside abantu bayazithanda. iBhayibhile ithi bayaba ngabantu abazithandayo, abaqhankqalazi, siyabona kuyaqhankqalazwa phandle. Abantu abathwelala lerhatshi, siyabona abantu abanalusini, haleluya, bakhohlakele abantu. Ithi iBhayibhile izibhoji, siyabona zikhona izibhoji phandle, haleluya. Abantu abangenaxolo, abangenatarho, haleluya. Ithi iBhayibhile ke ngoku benokumila bokuhlonela uThixo. Siyababona inkangeleko yabo ukuthi Shem torhwana banenkangeleko yokumesaba uNkulunkulu. Ithi iBhayibhile bayawaphika amandla oko. Ndicela ke sithandaze masivala le session. Bawo ingcwele, bawo namandla onke, isewe Nkosi enguJesu. Siyabonga Nkosi ngezwi lakho, siyabonga Jehova ophilayo. Wena uthembekile, ulungile, ungefaniswe nanto. Uzuko nembeko Thixo namandla selunika wena nasekuhlweni nje. Thixo ingcwele, iyathandaza moya engcwele. Nawa Nkosi abantwana bakho, uNkulunkulu oyingcwele, wherever they are, uNkulunkulu oyingcwele, Thixo namandla, bavulele Nkosi iminyango, uNkulunkulu namandla onke. Apho banqonqoza khona, moya oyingcwele, abanye bafuna imisebenzi, uNkulunkulu oyingcwele, wena somandla uthe ezwini lakho noba yini esiyicela kuwe sikholwa uyosinikeza. Bavulele ke Nkosi iminyango yemisebenzi, Thixo oyingcwele, bonakala kwiifemeli zabo, uNkulunkulu namandla onke. Ngabanye Nkosi they are tormented by spirits, uNkulunkulu namandla onke. Ndiyathandaza ebuhlweni njengomoya oyingcwele, baprotecte somandla, bafihle egazini likaJesu Kristu waseNazaretha. Bawo ndiyakhalima lonke uhlobo, uNkulunkulu, lezimpi, Thixo namandla abajongene nazo, uNkulunkulu oyingcwele. Izwi lakho Nkosi lithi simohlule ngendawo ngezwi lobungqina, Thixo namandla onke. Ndiyamkhalimela uSathana, uthe Nkosi uSathana ungaphantsi kweenyawo zethu, uNkulunkulu namandla onke. Right now ndiyamyalela ukuthi uNkulunkulu akanamandla, uSathana phezu kwezimpilo zethu, akanamandla phezu kwezimpilo zabantwana bakho, uNkulunkulu namandla onke. Ndiyakholwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Remove every curse Nkosi, every bondage,
every chain, nkulunkulu, that is binding your people. Nkulunkulu onamandla onke, ngegama likaJesu waseNazaretha, Moya Oyingcwele, awonke amatyathanga ongendawo ayaqhawuka, nkulunkulu, zonke imbophelelo, onke Nkosi amagama abo Nkosi akhwaziweyo nabothiweyo Nkosi lapha abotshwe khona ukuthi impilo zabantwana bakho zidonse nzima, ndiyakhalima ngegama likaJesu waseNazaretha, ndiletha amandla omlilo, ndiletha amandla empiliso, ndiletha amandla okuthula, nkulunkulu oyingcwele, kwimindeni, Heavenly Father, engavaniyo. Father God, I pray egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, nkulunkulu oyingcwele, uthe Baba esunasipho sikhulu kuzo zonke Baba luthando. Thixo namandla, yenza Nkosi ukuthi iintsapho zonke zithandane. Thixo namandla, bonke abakholwayo kwigama lakho nkulunkulu oyingcwele, bonke ababizwe ngegama lakho somandla baze ekukhanyeni, ngoba uthezulu nakuma, if my people are called by my name, nkulunkulu oyingcwele, bathe bathoba, nkulunkulu oyingcwele, babuye ezindleleni zabo ezilungileyo, wena uyovusa ezulwini uphilise ilizwe lethu. Ndiyakhuleka ke Jehova namandla ngokuthi philisa Baba ilizwe lethu, philisa Moya Oyingcwele ihlabathi lethu. Thixo namandla, siyazi ukuthi Nkosi abantu bakho nkulunkulu babophelelekile, Thixo namandla onke, abakufumana ukuthula nkulunkulu ngemimoya. Thixo namandla onke, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, bakhululeke somandla, ngoba izwi lakho Nkosi lithi ukuba unyana unikhulule sobe sikhululekile inene. Thixo namandla, sibonga ukukhululwa ke Nkosi, Thixo namandla, ngamandla avela kuwe nkulunkulu oyingcwele. Sibonga wena Thixo namandla, ngoba wena uzizinto zonke kuthi, egameni nasegazini likaYesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga, Baba siyakudumisa, Baba siyakuphakamisa. Ungcwele, unguThixo ophakameyo, egameni nasegazini likaYesu Kristu waseNazaretha. Thatha lonke udumo nembeko nkulunkulu, ngoba likufanele. We don't share your glory. Your glory belongs to you alone, Father God, in the mighty name of Jesus. We bless you. We thank you in Jesus' mighty name. Amen. Ngiyabonga ke kuni nonke bazalwane, ngibulela ngexesha